pu RK Lianzuala hi pu soichung ale pi lian moi te fa pasari zinga ano pangber ania kumsanga zakwa somruk paruk me ini somni pakua khan champhaya apianga kumsanga zakwa somsaria aizola pemin Bethlehem venga anin beng belta ani kumsanga zakwa somkua pali me ini som pathuma tabit laltlan chunginen anin neya fa pahni lalhruai tluangale mangai zualite annei zirna lama Bethlehem Primary School wana bultranin kumsanga zakwa somsari passaria chinga veng ME School latangin Paul Ruk First Division apasa KM High School zirchun zamin kumsanga zakwa somriat le pahnia metric azova Mizoram puma pahni na ania Pachunga University College atangin PU Arts First Division atling le bok K3P le rongbol na peng rang na sataka in mangchungin kumsanga zakwa somriat parukhan BA Honors Sociology passin gold medalist ania Nehu Mizoram Campus Aizola MA Public Administration azira kumsanga zakwa somriat pakua khan first class farsa passin gold medalist anile bok Metric examati thatawangin Hindustan Machine Tools HMT company chuan National Scholastic Excellence Award apea sanale certificate adonga BA examati thatawang hian University Merit Prize lekhabu engemozat le Jawaharlal Nehru Memorial Foundation Award Nehruwa ziak lekhabu te adon baka gold medal pahni adongbok rongbol na konga ain mang hlea Bethlehem ko rana kumtam tak chung thuril tu le Sunday School zirtir tu ania Aboral theng hian thuril tu le ko ran pawalai Paul Vice Chairman ania kumsang ni le som pakua February ni som inrin ni zanin khoma thu asoya kumsang ni le som pakua February ni som pahni thotan zana ko ran pawalai Paul in khoma thu asoi lea hengte hi Bethlehem ko rana athu soi nu nung berte anni Bethlehem Branch K3P Committee kumsang zakwa somriat paruka lut tranin mundanga athang bo chung ti chau lo chu committee hian atel renga kumsang zakwa somkua tanga sang ni le pahni thleng khan OB ni in post achel kima kumenge mozat chu Branch K3P chanchinbu gospel editor anibok venghlui BL K3P Committee kumsang zakwa somkua alut trana kumsanga zakwa somkua pakhata tanga sang ni pahni thleng khan office bearer ni in OB post achel kimvek bok venghlui biala tanga Bethlehem bial ain dan hlim kumsang ni le pathum sang ni le pali chung khan bial K3 pili dar masaber ani bokani solfa thiam tak ania kumsang zakwa somriat panga khan kumsom pariat mi chau ani lain bial zai pol memberatan lak ania kumsanga zakwa somriat pasari somriat pariat chung khan assistant conductor niin kumsanga zakwa somkua atanga sanga zakwa somkua pali chungin conductor ania kumsanga zakwa somkua pariat atanga sang nia director anibok kumsanga zakwa somkua pahnia saituala K3P General Conference khan Central K3P Committee member tan than ania heti lai hian kumsom ni panga chau ani kumsanga zakwa somkua palia atram ni na tan thannon niin kumsanga zakwa somkua paruk thlengin assistant general secretary ania central K3P hruaitu ani tiratanga atop thlengin K3P chanchinbu Christian Thalai joint editor anibok kumsanga zakwa somkua pahni atanga sanga zakwa somkua pali chung khan Presbyterian Youth Fellowship PYF committee member ania sangha zakwa somkua pali atanga sangha zakwa somkua paruk khan assistant secretary ni in sangha zakwa somkua paruk atanga somkua pariat chung khan secretary aniboka Bible Society Aizol Auxiliary Youth Secretary le Vice President aloni toa Council for World Mission CWM ma kumsang zakwa somkua pakua atanga sang ni le pakhat chung khan council member ni in Samoa Rama CWM meeting le Scotland Leaders Conference kumsang zakwa somkua pakua khan atel bokani Kohrana ain man na sat awangin YML khotlang rongbol na konga ain mangman meu lova kumsang zakwa somkua pakhata Branch YMA Finance Secretary ania Building Subcommittee atel bokani nachirang rang athokwal na sahlea MA Paslim hian St Paul's High School zirtir tu na athoka
kumsang zakwa somkwa pakhata trangkhan All India Radio Haizol Station a casual news reader kam translator na athok bok radio a tholai hian kumsang zakwa somkwa pariat khan Thomson Foundation London UK a diploma in broadcast journalism azir chuak bokani kumsang zakwa somkwa pakhat khan printing and stationery a editor atan lak ania aduanga na tho tu ratam tok lo dewa wangin he na hian atui tak tak theilova atui na chu media mangarong bol na lam ani renga kumsang zakwa somkwa paruk November ni khat khan deputation in All India Radio Aizola assistant news editor na athok tana media lama in manpum hlum lo adua wangin kumsang nile pali khan athian tenen Zonet Cable TV Private Limited andina ahun top thlengin Zonet Director Administrator na athokani cho a hel thina wangin kumsang nile som pariat February ni rukhan inentirin chokong kan sarani ti hriat chua ania ni som pathuma CMC Velora kalpui ania khemo cycle thum anlo choa February ni som nile pathuma Aizola ho lein Nazareth Hospital chaltlanga khemo khaya nia me ni thuma velor panpui le ania result thatak nein me ni som pathum khan hlim takin Aizola ho puile ania Aizola hian khemo cycle thum ala lea heti chung hian that lamain chaklo lam apan ta zel zoka damdoin alut lovin in lama enkol anita ani kumsang nile som pakua March niriat zirtop zana thok lama har satna ania wangin zanlaya Ebenezer damdoin panpui ania IC wa dalu ania tichuan March nikwa sang nile som pakua in rinni chokmadar som pakhat vela ABP niam zualin Dr. le nurse ten athat chuale theinan theitop chuin en kolma se chan thei anitalova tichuan kumsang nile som pakua March nikwa chokmadar som pakhat le minute som panga khan chatuan ram minpan santa ani Hinalekalo kaya Hello ram kalo thei Nangila thei chuga rore la ka buk chei Tuga lumyo Krista ipe la in
chel tatin atak sa hi lei chunga lei chu leya pai bu chu pai bu ta kan ta ani am thorin na te chu an chol san to ang an thil ti te chu an ron chui be don si a